La menthut kaya kayam jong ki kali ha kasurok nong silong turonikor. Nakadaw jong ka jengtua khende bat kenro ha kasnong rini solia. La man pen kenmau hone bakane kasurok kadai kabo peniso ya ka Southwest Khasi Hills District bat ka Eastern West Khasi Hills District. Tong bakane kasurok di kali kamai na Southwest Khasi Hills District ti balai celong man kasngi tiad bed nangne. Te kunta ni kerpat ya kasurkar lembang kitanat badai bakin subha bantang kilat kilanti ban kun bhaya kane kasurok knang bakano khanglat ti kinolek nongwan ti bayat na kane kasurok man kasni.